Akasi Student Union Lingam Hindeng Bray Area Unit Hakajingalam Jung Samla Banshan Sobar General Secretary Hakajingadan Langki Dokot Kalayo Bano Senyang Dikitin Shaka School Kabadan Hamyang Maudar LP School Yakite kiten tap layo ban IT hakas ngihat majai ha umma filter riang siang ubedai usketri jangka managing committee jangka school Miang Maudar LP School haba ajing keren usamla banshan uliat ho bahadian bagas senggal layo pediang ya kashiti na ka managing committee na ka benta banyarap ya katika school kaseng marmar kalalit jingo bat lingo haba lab ya ka jingjat rathai jang katika school kabala long palan Nakaliang kaseng kalapan pau ke jinglingo bahatu balai ke sarkar bat katanat badaipet kala syui mena ya kate ke shlam ai jing hikai kad hadu bom ikop shu banong ba ke de ke skul pule na ka benta ke jingnang jingstan Nakaliang kaseng ka kentu yaki bor badaipet kum u block development officer kum ju yo local MLA ban pai khamat lam shakate ke skul bat ban pen kloy yaki lat jingerap shakate ke skul Nakaliang kaseng kala kularu ban yai but dien yaki jingdan kam jong kate ke skul Nakaliang umma filter yang siang ulayat ho ba hakapolyur kila hab ban ai shuti namar ka jing hab slap paman kapor ulapen pauru ka jing songo ya ka khasi student union lingam hindeng bray area unit namar ka jinglong nakloy jang ka seng ban senyang ikitin na ka benta ka school ka badan hamyang maudar ka balajat lapra bat om shem ladan ba phai khmat sha ka te ka school ulo ongru ba Om Shem dan Satya Bapai Kamat and Raymenta de Tangka ke isu kabala long ka bakuloy ban yarap wala ka sarkar kam Shem la sngap e ka jingkar pa jang ka shnong bat ka managing committee Uliat hu ru bala ai jing tho ru sha ka shalang CNRD block bat sha local MLA na benta ki jingarap henry ula karpa ru e ka seng ban yarap ban but din lam ya ki te ki benta ru Kalian dapat isu ngam ng reunit mentakas ngi nilayo banok senyang dakatin syaka Miang Maudar LP School hadin bangi yok pedang yaka shti jingkepat naki managing committee but kumjuru na kalian joka seng ngikular ban budin yaka shti jongki bakilapha syaka block department kumjuru syai local MLA ban ngikepat ru yaka office badai ban penkloy yaka lat jingerap syakan yaka school kunjuk ngikepat ru ya local MLA ba sumba ban penkloy ban pai syakateka school ban maramot namar kum kaseng ngila sakihi dala kajong kakmat ba kateka school had kumbangi sakhi hadu menta kumut ka building ru kam dalong shu bat kitin ru kilajot da la jenjar ya kinong penyai kinong hikai bat kumju kam tabe ya ki kena school Namar kumenta hakipor baslap ki kena school ki hap ban pep no ya ka school bat kinong hikai ru kinong penjai jong ka school ru ki hap pencuti hap ai cuti jubor no iki namar ba ka jingjau jong uslap hakatei ka building jong ka school ta kum sajtin na kaleng jong ka seng ni kerpat ya ka sarkar ban phai ban penkoloi ka lat jingerap syakatei ka school nga kumnu sekretari MC jongka Miang Maudar LP School nisyo ban ai play ya sekretari jongka KSU Mingbre namar maki kila nok senyang ya kaneka tin ban tap ya ke school mar ke school jongi ante ha Maudar lalu berala slam namar kemsem layo na kano ga jingyarap nakaleng jongka sarkar namar kata ni kum kachnong bat ila kerpat yaki ban makiru kila no luit mensim dakatin kanang ban ngin yo ban repairing ban tap net so ya ka de kaying school baga ba lajor lapra bat kumta di kerpat yaki ba nang ne sakmat namar ni nakalenga sinong nakalenga sarkar kemsem la yo kajing yarap labun bun snem te hakane ka snem ngala bu ka application ha i local MLA jungka mostly constituency bat kumjur hak hapo ka blok salang CNRD ru kumju te kapat sin ya i skepti jungka kesu ba snoba budin ya kini nang ba
nakaleng ka surkar nang ban yok ban yarap tiat kun soi nang ban pun bahaya kini ka yung school jongi